hakomeje kumvikana urusaku rw'ibitwaro biremereye cyane mu mirwano ikaze cyane ikomeje kubera mu gihugu cya Kongo, ikomeje guhuza inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rurakomeye ndetse urugamba rukomeje kurushaho gufata intera ndende ubu noneho nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu mirwano ikaze cyane bamaze kwigarurira uduce turi muri teritwari ya Masisi ndetse n'agace ka Kibarizo kakaba kamaze gushyirwa mu maboko y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje ibitero bikomeye cyane, bakomeje kurasa ku buryo bukomeye cyane mu bice bigenzurwa n'aba barwanyi, ndetse intambara ikaba ikomeje kurota hagati y'aba barwanyi ndetse n'izi nyeshyamba. Ni mu gihe kandi inyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gutangaza yuko uretse kwigarurira utu duce twa Kibarizo ndetse n'umujyi wa Kicanga n'ibice birimo byo muri teritwari ya Masisi birimo umujyi wa Mushaki n'ibindi bice byinshi biri muri ibi bice byose uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarurira. Ubu noneho ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje kurya karungu zikavuga yuko zidashobora kwemerera ko ibi bice byose bijya mu maboko y'abarwanyi b'uyu mutwe wa M23. Noneho ibintu birakomeye ndetse bikomeje kurushaho kuba bibi cyane. Ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kugaba ibitero karundura, ibitero bikaze cyane mu rwego rwo kwisubiza ibi bice byo muri teritwari ya Masisi ndetse binakungahaye ku mabuye y'agaciro. M23 ikomeje kurwana isatira umujyi wa Sake cyane cyane ko uri mu marembo y'ibice byose uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarurira. Ari nako kandi aba barwanyi batangaza yuko uretse kwigarurira utu duce twose turimo amabuye y'agaciro nyuma yo gufata umujyi wa Sake ko ari uraje ishinga izi nyeshyamba ndetse n'izisawa kumva zamaze kuwufata, ubu zikaba zivuga yuko zirajwe ishinga n'umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Goma, cyane cyane ko abaturage batuye muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero zawo ubwoba ari bwose nyuma y'itangazo ryashyizwe hanze n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko bagiye guharanira kwigarurira Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni nyuma y'imyigaragambyo imaze iminsi iri mu mujyi wa Goma yamagana ingabo z'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zikiri ku butaka bw'iki gihugu, nyamara nta kintu ziri gukora. Abakurikiranira hafi rero iby'imirwano ndetse n'intambara ikubera muri Kongo bemeza neza ko umutwe wa M23 kuri ubu uri ku isonga mu mitwe yose irwanya ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ikaba iri ku isonga mu mitwe yose iri muri iki gihugu, cyane cyane ko iyi mitwe ari ikomeje kugaruka mu itangazamakuru ryandika ndetse n'irivuga yaba irikorera muri iki gihugu ndetse n'ibidakorera muri iki gihugu. Akarere k'ibyaga bigari kose kamaze kumenya intego z'umutwe wa M23, cyane cyane ko izi nyeshyamba zikomeje no kugenda zibona insinzi ikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gifatanyije n'abacancuro n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje kugaba ibitero ku bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. General Sultan Makenga yamaze gutangaza ikintu gikomeye cyane kigiye gukurikira nyuma yo gufata umujyi wa Sake uri mu marembo y'ibice uyu mutwe wa M23 ugenzura. General Sultan Makenga kandi akomeje gutangaza yuko atajya abeshya ndetse atajya nisubiraho nyuma yo gutangaza yuko agiye kwigarura ibice byinshi byo muri teritwari Rucuru ndetse no muri Masisi akaba abikandagiyeho. Perezida Felix Antoine Tshisekedi we akomeje kuvuga yuko agiye kwifashisha umutwe ukomeye cyane wahanganye n'izi nyeshyamba muri 2013 ukazivana muri iki gihugu cya Kongo. Ubu akomeje kugura intwaro zikomeye cyane zirimo indege za drone, nyamara izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gutangaza yuko zidashobora guterwa ubwoba n'ingabo z'ibahanga ziri muri iki gihugu ndetse n'intwaro Kongo ikomeje kwigwizaho, cyane cyane ko aba barwanyi bavuga yuko intwaro zose zigeze muri iki gihugu bazigabana. Ni mu gihe kandi bamwe mu basirikare bakomeye bo muri FARDC bakomeje gutorokana intwaro n'ubundi bakazishyira mu mutwe wa M23 kuri ubu ari zikomeje kugenda ikoresha ku rugamba. Ni kenshi rero mwagiye mwumva mu bice bigiye bitandukanye izi nyeshyamba zigenda zigarura ibice byinshi kandi zinakakura intwaro, abandi basirikare bakagwa ku rugamba ndetse abandi nabo bakaba baragiye bafatwa mpiri. Gusa biravuga yuko inyeshyamba z'umutwe wa FDLR kuri ubu arizo zisigaye zirwanira igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko izi nyeshyamba zidashobora kuba zatsimbura
kwibohora mu bice byose uyu mutwe wa M23 wamaze kwigarurira. Ni mu gihe leta ya Kongo bivuga yuko igiye gukoresha intambara y'ikoranabuhanga dore ko yamaze kugura indege za drone mu bihugu birimo Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, ndetse kuri ubu zikaba ziteguye gutangiza urugamba rwo kubohora ibi bice byose nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Igihe izi ndege zaba zigeze muri iki gihugu cya Kongo, cyane cyane ko zizaba ziri ku kibuga mpuzamahanga cy'indege mu mujyi wa Goma, ubu hari ishiraniro no gutanguranwa cyane cyane ubwoba ni bwose ku barinzi ndetse n'abarwanyi umutwe wa M23 bavuga yuko kuva mu mujyi wa Sake kuri ubu ari usigaye ubundi bakerekera muri Goma. Ubwoba ni bwose rero nyuma y'uko izi nyeshyamba zitangaje amagambo nk'aya, yaba abaturage ndetse n'ubuyobozi bwo mu mujyi bakomeje kugira ubwoba bwinshi kuko isaha n'isaha izi nyeshyamba zakinjira muri uyu mujyi. Perezida Tshisekedi aherutse gutangaza yuko agiye gukoresha itsinda ry'abarwanyi kabuhariwe umutwe wa BIC wakoreshejwe muri 2013 mu guhangana n'umutwe wa M23. Kugeza kuri ubu abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara iri muri Kongo bavuga yuko M23 ya 2013 itandukanye na M23 yo kuri uno munsi. Izi nyeshyamba bivuga yuko zifite ubwenge bwinshi ndetse na tekinike z'urugamba dore ko zikomeje no kwigwizaho intwaro nyinshi zikomeje kwambura abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi kandi iby'intambara ibera muri Kongo bemeza neza ko igikomeje guha uyu mutwe wa M23 imbaraga ari uko zimwe mu ntwaro zikomeje kwigarurwa n'izi nyeshyamba ndetse n'ubushobozi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bamwe mu basirikare bafite amapeti ya koloneli bakomeje gutanga amabanga yo ku rugamba, bityo bakaniyunga n'umutwe wa M23 bigakomeza kuzamba ndetse n'ingabo za leta zikakomeje kugenda zitsindwa. Rero abandi bemeza neza ko izi ngabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi zikomeje kuva ku rugamba, zikomeje guhunga ubugizi bwa nabi ndetse n'ibikorwa bibi bikomeje kuranga ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi bavuye mu gisirikare cya leta ya Kongo bakiyunga n'umutwe wa M23 bavuga yuko FARDC ikomeje kurangwa n'ibikorwa bibi birimo ihohotera, ironda kare ndetse n'ivangura. Ibi byose rero bakavuga yuko mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 bitahaba kandi ko bababazwa cyane no kubona abaturage bakomeje guhohoterwa ndetse bakagwaho ibitero n'imitwe yitwaje intwaro. Benshi bavuga yuko FARDC ahanini igizwe n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR kuri ubu yashyizwe ku ibere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mutwe wa FDLR rero akaba ari ukomeje gufatanya n'ingabo za leta ndetse n'abamayimayi. Hashize iminsi hagaragaye amwe mu mafoto y'abasirikare bakomeye ba FARDC bakomeje gutanga amabwiriza ku rugamba ku mutwe wa FDLR dore ko bamaze guhabwa imbunda n'amasasu, imiti ndetse n'ibyo kurya kugira ngo bakomeze bafatanye na leta ya Kongo kugaba ibitero kuri uyu mutwe wa M23. Gusa ntibyoroshye ku mirwano iri kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho intambara ikomeje kurushaho gufata intera ndende uko bwije n'uko bukeye. Imirambo ikomeje kugenda igaragara mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza izi ngabo zombi, cyane cyane ko umutwe wa M23 ukomeje kwigamba guhitana umubare munini cyane w'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi rero bavuga yuko izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ntahandi zikura imbunda cyangwa se ubushobozi ari ukwiyemeza, ndetse bakavuga yuko bari guharanira ukuri n'intego zabo kandi zigomba kugerwaho. Gusa imbere ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na guverinoma yiwe ntago biyumvisha uburyo ingabo za Kongo zikomeje gutsindwa umusubirizo, ndetse izi nyeshyamba zigakomeza kwigarurira ibice byinshi kandi by'ingenzi ku gihugu cya Kongo binafite imitungo kamere ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Reka tubashimire inshuti mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru mashya dukomeje kubagezaho. Tubasaba gukora subscribe mugakanda like, bikaba byiza iyo musangije inkuru yacu n'abandi, ariko bikaba byiza nanone iyo musize igitekerezo cyanyu muri comment, ubundi amakuru yacu agakomeza kubageraho 5 kuri 5.